Hey, hey. Hello, Milava. Milava, thanks for the year, but I want to pick it. The seven nation, the sitter, to know the time that you are, my, it's a day in your chin, more than your culture. All over Nisa Kennedy, Nila Nixon, the house of that, don't see you. You don't see it. You don't see it. You don't see it. Take that job. You don't know that I belong on the phone. There's a day. If you sell it, you don't know. Don't remember that just so got it. It's a great chill moment. No matter kind sense. If you let all of my chance on it, I let you all of my chance on it. Tell that to me. If you sell it, chance on my other, but you tell it. Yeah, all I don't do it. Sit down and get it. I don't know. You know, the phone is not right. Thank you, Bama pin shi da dole, kallo ne, duwe da ta sauna ne, tuni ne bai tunaro, wannan ne taimaka, ƙarawa fi da taimaka ne, tunaro sabi na fara ne, kuma ita sabi na fara. Okay, na sauna ne kawai da Brother, yeah, I should thank you. You don't let him. Brother, at the beach, I saw that. The hands you don't know you. Follow the road. When I get 10 minutes, I leave you. Get that along with people. Hello, Granny, Neva. When you only come here. Hello, three. See how much is listening here. We look down here. Here's the time we are not about it. We look down here, but just so that it's a big one. The Asian China people now, all of that. Come on, yay!
rồi giới thiệu cho bạn cho nó thật tình đâu nghe thật tình đâu để thỉnh mà đâu khi mà cho nó cú số cái cú sòng đi cho nó dia ni nhưng mà tay nhau nói sao ta mẹ nhưng mà tay nhau mà cho nó mà yêu vật na mẹ thì monument ta đó đó thì tay nhau là tay nhau ok cái cú số cái một cái cô bố số này cho nó sau khi tám chỉ cái mà cho nó hồi tới đó thì nó càng nhiều một cái rồi càng nhiều một cái nữa cái số này là cái đó đi về cái gì ra gì vậy đi về cái gì ra gì vậy chắc là rồi là chắc rồi anh nói gì chắc rồi ya bien je ka ke ye ya bien je ka ke ye siana ji Cristo merci ni online ne sit re ni online ne sit re ni online ne ana yu re president ne cao tao nha president ne cao tao nha president ne đi du nha नहीं सकता क्या मेरा रे नहीं सकता क्या मेरा रे बीजू के सितारे बीजू के सितारे ये बताएगा ये बताएगा बीजू आना आना Anashiren Gado out. Ularega Lamo Depi. Ularega Lamo Depi. Inorega Jondeto. Inorega Jondeto. कहीं ना रे जिए ना है वे यहाँ पे जिए ना है चेरा बो 제대로 비밀을 기시기야 뭐 사이버 레이로 호시도 가be ba ba no dai to u ma gabe ba 제대로 비밀을 내가 내 ba no 기시기야 가이나래 사이버 아로 가이나래 누나 뭐 호시로 땅으로 가be ba 제 말에 대단
không lại đi. Không ai tụi đi à? Mấy cái này. Đi biết người nào cho vào, đi biết người. Đi lỡ rồi, đi lỡ rồi, cho vào, đi biết người nào cho vào, đi biết người nào cho vào. cho nên đấy, nếu mà nói mà nhảy chân là thế này, thế này nhà phải bây giờ vào, thế này nhà suy đốn phải bây giờ vào, thế cái nhà này phải bây giờ nhà suy đốn vào, cho nó nhà nhảy chân là thế này, thế này nhà sẽ phải vào, nó không vào, nhà này phải vào phải vào, cho nó em nào, cho nó nói mà em nhảy chân là thế, cho nó suy đi làm đâu, thế nhà này phải bây giờ vào, cho nó để nó nhà sẽ vào, thế này nhà này phải bây giờ sẽ vào nào, suy đốn vào. चलो ये थोड़ा यहाँ पे क्या हो जाएगा थोड़ा यहाँ पे ना उसे चलो थोड़ा शुरू कर जाओ चलो तो मैं जाऊँ चलो यहाँ पे क्या कुछ चलो यहाँ पे क्या हो चलो हो गए बेने यहाँ पे बस ये हो जाओ क्या हो जाओ क्या नौसा है किसी से या किसी से नौसा है Just so that you can hear me, our 10 friends from left. Just so that you can hear me, I want to see Princess South Carolina. Where are our 10 friends at? Oh my God, we have a problem with the speaker. Okay. Y'all have heard me today. I have chant enough and yell and scream enough. Rather than continue to chant and scream and yelling today, instead, I wanted to read you a poem. But before I read you a poem, I would like your attention. Please, I would like all of you to pay attention and listen. I would like all of you to raise your salute, the revolutionary salute, and
look at the embassy. And I'm going to read you a point that I find it significant, specifically during this difficult time. And here's a poem that is written by Jewish prisoners who wrote poems while he was in prison. He wrote it in 1941 and wrote on the prison camp. The poem goes, I believe in the sun, even when it is not shining. And I believe in love, even when it is overhead. And I believe in God, even when he is silent. I believe through any trial, there is always a way. But sometimes in this suffering and hopeless despair, my heart cries for shelter. To know someone's there, but a voice rises within me saying, hold on, child. I'll give you strength. I'll give you hope. Just give a little while. Give you the strength. Give you love. Give you Okay lah, we kabel tak kurang aku ni dah. Ia ke petu we live pe ina. We kadang kami urus ia ke se so live deh. Kabel petu sekolah aku ni dah ke cerita kita cuba lah.